Benesa nyese balebe ibusane kit kwanaber achamakini polisin Aingic iripota na lu kodocho. We have opened a general inquiry file at police and the matter is already under investigation. And for that matter, therefore, I want to ask you to wait for police to do their work diligently well. Now, upon police concluding their investigations, we shall be in a position to address you comprehensively on a number of issues. Certainly, police has summoned her to write a statement in line with the same. Helena Nyakoet na elomunito chalo kalomugana etela rapa yo ibuga soroti. Nyesida ubuogir iripotana luobalebe. Arayete nyesa buo remo nyesa ichap emaidoki Anaasit na ko Princess Diana. Arenga berbolore mame ni dari kikaduwe. Doda poni perki na iko kisapa. Deke malaria. Doda puno Diana dekeni. Na mukaba. Obuang apera parasha au ni mama nyamni tagina ngiti nas binasa apa ngoda borki kapuni bisa nyamni abalu moine ngobe bachapa boya katara ngone dope ibu kuminikai dada unu bore ngai chapi jeki nesi ngi kuminikai na yai wailo pana achi atungene ne lalosi wailo moroto ngene sali moine ngobe bachapa misiri ngene bunya ala patai kona eta chaya joki konesio daun bore ngai ta ai chapa misiri ngene bunya ala pe boli mo kengo be na baba li aicha pon maido ne dipem maido mama ngako to kyo chapai onya bala be na kini kone wi kapul kapai ni kapi kone ai dauna ai chap iko Akiro nene Anaasit na mam kirora ike ebele aritai obuoli mok deputy RCC Benesa Adrian ebe mam ngesi elimokit anyakoita swam misirike kanwadumun amokiane konye abue soma misirike o mam ngesi da ejieni. This long is where she started from. Going the other side. Apollo Kimpton abekis na ko Princess Diana ike onitebe ebeti nyesida aitoloto bera Aingic ano reporter na kalu ano ajem na beitoko otupite teponelo apota kironu ishara kinotoro social media ebe etosomaete Anaasit na Adekan kwa pamoja wengine halo pengese ubuolo promisiru sida ipima ikina kepa ni soma tunalo kwa misia abune rangi tunibinyo biswa maijo bala amoya ngobone ipono document aso no wadikata ikerebe akotongisi sirigina na file ngono kera dalo pali munebe mamngeso buata chanyo a file da kotone la jata la ile ma bungeso opera para sha uni mame nyami nesena kingisi de bela ra shamu so engo dalo se da usa ga da jaun to ma ajem Akiro ngono ipedore ta shama unara ibuma Kanuka TV East Charles Abraham Akol Oibuga Soroti. Ndugu, from there up to here, up to the other end, 17,000.